B'saħħithom u reżiljenti, hekk fisser riżultati li kiseb il-Bank HSBC Malta fl-ewwel nofs tas-sena l-kap eżekuttiv tal-Bank Jeffrey Fitch ta' minkejja rati ta' max aktar baxxi, volatilità fis-swieq u spejjeż notevoli. Il-bank irrapporta li jaqbel it-taxxa ta' 44.4 miljun, 14.3 miljun inqas mill-istess perjodu fl-2025, u li jitneħħew nefqiet straordinarji marbuta ma' software u pagamenti lil ħaddiema. Il-profitt ta' ġistat qabel it-taxxa kien ta' 51.7 miljun, dan huwa tnaqqis ta' 7 miljun euro. Positive set of results for the first half of the year. We have very strong levels of profitability. We have a very strong balance sheet, amongst the highest capital and liquidity in the market amongst any companies in Europe. Il-Board iddikjara dividend interim gross ta' 4.3 ċentesima kull sen fit-tieni kwart, dan huwa ekwivalenti għal 15.5 miljun euro. Id-dividend se jitħallas fit-23 ta' Settembru. Meta jingħad id-dividend li tħallas fl-ewwel kwart, id-dividend totali għal ewwel nofs tas-sena jammonta għal 7.9 ċentesima kull sem. Dan huwa ekwivalenti għal 28.5 miljun euro. Id-dħul nett mill-imax naqas b'4.3 miljun għal 85.6 miljun euro. L-ispejjeż operattivi żdiedu b'7.8 miljun għal kważi 66 miljun euro. Is-self net lill klijenti naqas b'67 miljun, jew b'2% meta mqabbla ma' Diċembru li għadda. Min-naħa l-oħra, depożiti ta' klijenti żdiedu b'10 miljun fuq Ġunju tal-2025 għal 6.2 biljun euro. Dwar il-beħ propost tal-maġġoranza tal-isma lill Credit Bank, Fitch qal li dan għad irid ikun suġġett għall-approvazzjoni regolatorju. We're receiving a lot of support from HSBC Europe, as well as the future shareholder, Credit Bank, subject to regulatory approval. And we expect that regulatory approval will be in the fourth quarter of this year, and we'll close the transaction in the second quarter of next year. Skont Fitch, l-approvazzjoni regolatorja mistennija fir-raba' kwart tas-sena, fil-waqt li t-tranzazzjoni mistennija tingħalaq fit-tieni kwart tas-sena d-dieħla.